2025-yıl 23-may Suzak rayonu Barp ayılında Alfa Oz mektebi kuyudat. Omzağına. Toçkanından beri, toçkanından. Özümüz havayla. Suzak rayonunдағы Barp ayылы Комсомол айылындағы жекеменшік мектебінен өрт шыққан. Азыркы мезгилде өзгөчө кылмаган иштигинен 9 техника тартылып, өрттү чектөөгө алынып, ошондой эле 3:31-де өрт толугу менен өчүрүлдү. Жалпы өзгөчө кылган иштигинен 80 кызматкер тартылды. Өрттүн чыгуу себептери жана өрттөн жабыркагандарды азыркы мезгилде кызматкерлер ордунда каттоо иштери жүргүзүлүп жатат.